ajalalo nayolo ki matinro ibanding wijatta. Aja nayolo ki matinro ibanding wijatta. Yang kedua, aja to nayolo wijatta pasading ibanding idi. Tausahakan namo mga cakaruduta matinro pimatu wijatta. Napa ki matinro to? Guru almarhum Ki Haji Muhammad Dawu dalam usia 102 tahun dikunjungi oleh guru Ki Haji Harisa, maka di guru Ki Haji Harisa tapodaka sikiri-sikiri pun kada sikiri aga desa dinang kawang kalinga ki makadama semangi guru ta apalagi malasa mapamula ka bicu puta pak guru letu mako kwewe seratu ni do to murta denang kawang kalinga karebe malasa ki po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah yang saya hormati, kita muliakan bersama Gurta Ketua MUI Kabupaten Sidrap, Gurta Ketua MUI Kecamatan Pancarijan, dan saya hormati yang mewakili Camat Pancarijan, Bapak Polsek, Bapak Lurah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, seluruh hadirin dan hadirat, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas semuanya saya hormati. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam ini kita meluangkan waktu meninggalkan segala aktivitas, apalagi waktunya kita berkumpul dengan keluarga sesoki mapalau jempu idalle halala yang kewe nataronga kipong Allah Ta'ala poli ridio talui karisota kisale keluarga ta kisale wijawijata yenak ko waniwi ko ni roh nama sarosipato tomak depu-depu sa keluarga syukuruki widua telu papinyama yang kena wiriki po Allah Ta'ala. Tapi nasaba lebih tanri papojita rinabita sallallahu alaihi wasallam ibandingi papojita ri keluarga ta kisalai boleh we. Isalai ada depu-depungan si bawa keluarga tak. Kenapa kita tinggalkan? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi menerampe Gurta Ki Haji Muhammad Hasan tempo nana Pak Guru kiro maka da enak telu tu meseri ki konabita. Ya, engkani dua kos pandui. Telu meseri ki konabita. Yang pertama meseri ki konabita kita harus meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya teperi winabitta nabi surutoi. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khatamul Anbiya. Nabi pacapureng. Ia malah de perlu sini atau malah biki ilise kengi otakna wijawijatta. Ilise kengi otakna generasi mudata. Maka dade na tugaga nabi rimonrinna Nabi Muhammad. Apa ya kita rengi ya puluhan tahun ke depan engka matu masengi engka mopa nabi rimonrinna Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama generasi muda. Ya aporo bansa ya coa aku na loya asiai na yamma tenga metoni ko maka dan mopa nabi rimonrinna Nabi Muhammad. Tapi anak-anak tai yang terbius dengan dunia pendidikan barat. Ya, jangan bukan pendidikan barat, pendidikan di Makassar saja. Ya. Natamai kita cede yero ya keto rematu na rekota paruntuki luar biasa kesinna tahu. Ya. Luar biasa ibadana, luar biasa asi sumpungan na padana ripancaji. Sehingga mata pemanang itu rekadanna nasaba ada tongang. Detik-detik terakhir konironat tamaiki. Konironat tamaiki. Neyeto na rekofura ni na sumpah. Pura ni na bayat. Dek na tomelo lese na tamaiki etatani. Matapani. Maka dek kamu patu nabi rimonrinna Nabi Muhammad. Nule de topo jena kada yolok nabi, tapi maka den kawali. Iya. Engka makwewe. Yang nasangi gurut almarhum ke Haji Mahasang. Jangankan begitu nak kaman engka matu. Makanja ampe kedona makanja pakasiwianna. Letik kelebok na waye. Ya dek na melok makita lo kiri makita lo kanan, tapi maka den kamo pa nabi rimonrinna Nabi Muhammad aja lalo tetap perwi. Jadi loki mesini na to malabiki talisa kilalo yaro. Apa yaro yakke taureng nareko ya na romatu na ceri. Ya. Dipengaruhi oleh syaitan nakala pacapuren nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu setan luar biasa. Batina pengaruhi ki. Kedenule pengaruhi ki ko sampajangi. Na pengaruhi ki ko puasaiwe. Denule pengaruhi ki ko puasaiwe. Na pengaruhi ki ko baca korange. Denule pengaruhi ki ko baca korange. Na pengaruhi ki riasi sumpungat tamak beli bola. Asi sumpungat tapadat dari pancaji. Ko denule pengaruhi ki kero. Ko HP wetama. Labet nih. Hadirin yang dimuliakan. Koko ni HP weta masih tangga deh nagaga. Apa mulai anak-anak letuk nenek-nenek. Desa gaga. Anrasa nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi mau lu kiri lalanna ya wetewe. Sebenarnya makanan regurta Profesor Dr. Mapangandro yaitu dia senge maulu na ya yaitu dia senge maulu secara lahiriah asal tudatu dan ni dua ki tudatu dan ni bicara na agama na pong Allah Ta'ala ni rampe na nabi tama maulu ni itu apalagi mak baca barsanje ni padonang luar biasa kemana nih kero hadiri. Jadi Nabi tak perlu ya teperi. Mahagi Nabi tak perlu ya teperi. Nasabak luar biasa metoi. Mapa mulai pangulut Nabi ada jaji letuk tau pacapurenge de pagaga padanna Nabi tak. Luar biasa.
Irawan ni melona jaji nabita sallallahu alaihi wasallam nenena nabita Abdul Muttalib denule matin roy we. Jadi mesu ipole bolana. Mesu ipole bolana jokeri si depena kabai we. Magi na makarutu-rutu mana ya ro berhala engkewe tak gatung baik kolalan na kabai we makoto pakko saliwan na kabai we. Na dega aga angin. Dega aga rusak. Makarutu-rutu mana. Jadi maselangi pangulut Abdul Muttalib. Ya. Minre aku on rumah tandre wena tiro bolana manituna. Ya. Aminah. Magi na tapa engka taja polease luar biasa rilesot tanga beniwe. Matetu lo pasko bolana. Macaka bolana aminah. Maperi-peri pangulut Abdul Muttalib. Mau masuk di rumah tapi lepang yolo cinampe. Luar biasa perasaannya, luar biasa kebahagiaannya mendekati rumah menantunya. Nah itu rotajangnya. Iya. Sementara itu, Naite Aminah telah melahirkan putranya. Oh luar biasa. Jadi si Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagagan anak jadi puratepa lolona. Iya. Jadi pinapetepa ya Nabi tadi meto. Di pagago rowane jadi mapamulai anak na pangulut na Nabi ada pa Nabi ada kadini jajiang. Dipancaji mi. Pura sunnah. Engka nagakirapang. Dega tuh. Kekawajo mana sedekah aja nih siapa mana sedekah. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dega wajona. Jadi kau tetongin Nabi tadi kagak wajona. Namo maga teran na pat dikasewe teran na ulang dega kagak wajona Nabi ta. Akadan regur tapat tasre peko gilon kawajona nali na tajang. Lebih tajang ibanding matan na sewe. Ya tomme tu makke wajo nareko lebih matajang ya roga gawe ibanding engkewe. Lampu madodong nampang ke lampu materan pasti makke wajo lampu madodong. Nah Nabi tak cahaya di atas cahaya. Apa mulai jadi Nabi tak letu mati dia nak kena beli. Luar biasa. Jangan ini ramping mana ki luar biasa Nabi tak. Ya, yang sangat luar biasa maka nalopo na ulangi sempat Nabi tak Nabi cuki napa na puit dua. Napa tama ko lima wajunna. Maka luar biasa. Deka kata pada-padan. Magini ramping ke sini na to malabiki sarekwam mangitatanang ipahange maka da tau kasila de metoro je pelik Nabi Muhammad. Apalagi buatana podaki. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita perini Nabi ta, yakini ni Nabi ta. Kita melangkah kepada yang kedua, mau dipuji Rasulullah. Melo ifoji. Apa irisan ni tau kesing, irisan ni tau decing, degaga tasalanna, degaga jana, degaga belena. Berusaha ni puji wi. Aku matur ketelu mapile. Aja na sembarai pile. Tesang yolo. Anakmu dewasa kalau mak bini. Iseng yolo aja na sembarang kada nigi gede. Dari sama Nabi Muhammad. Loni poji Nabi tak. Piko ki cerita poji wi.
Salah satu nareko engkak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam lepalalo ki macoli. Lepa ki macoli. Awak magi. To kesin na bicara tawe. Ini pake. Komasiri kita mah komasige saliwan ni monro. Ya, apa angkat to kampo biasa. Wih, to masud ni to balik ba. Ni to bati ke saliwan aku lala masigi makurang. Isaliwan masiri. Magi de tatama nasa masiri kapa. Namo jelo ko majuma de to. Angkana rocede. Saliwan ni monro. Jadi asal na bicara tahu Nabi ta. Na de toga ka pantila de. Le palalu ki yolok macolin. Papuji itu apa? Namo tu maga. Contoh kecil ini. Di antara 3 calon bupati. Na rekon kata duku karo. Namo tu maga pantita. Na tapa na carita tawero. Pasti lepaki. Kada magi. Tapuji wi. Falap bini ya roh. Iya. Apa pure kita ni pengulut Abu Bakar ko nabita Abu Bakar maga tu papoji takoya nasa nabita maka de pengulut Abu Bakar Muhammad lebih ufoji ki ibandingi ufojinna aleku akada yana tu papoji ta luar biasa. Upopana na bifoji ni nabita ibandingi papojewe kolewe luar biasa ni tu papojita. Apa sih di mana itu ya sena? Fuang Allah Ta'ala mana? Oleh karena itu nasabak luar biasa ni papojita ko nabita rela ni korbankan ni aleta ipereng de to monro bola korbankan de tolo mamulu. Rela ki korbankan i waram parata ifalo lihat telo papojita ko nabita ye nulero kasi anata makada telemena si dimma kada jana untuk nabita ye amaulu ki rela ki korbankan i tanagata ibu-ibu apa mulai ile masoko ki ke wajo makura ni macam masoko. Ni canyana soko na tiwi burasa. Napa na todo? Ibiko carana burasa li todo. Tan na kape-kape. Kada kaparalu tero majelis takling ya guri masoko makura ladan fulu makura metoni je. Jadi rela ki korbankan ipikirata, rela ki korbankan watutna untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irna sapo pengulut Abu Bakar lebih ufoji ki Muhammad ibandingi papojiku koleku. Yang kedua, iperingati mauli cenyatu korap bawang. Namo ko singka me gato. Ang lekwang kato. Namo sa liwan Indonesia mamuluto tawe. Tapi yang luar biasa adalah Indonesia. Nasabak nalamito sa arah pemerintahan Indonesia. Maka dako 10 Rabiul Awal. Icerlaki tanggal papoji ko nabita. Luar biasa pemerintahan Indonesia. Jadi aja nanti cece Indonesia to monro mato. Mega tu roe nakariti mana Indonesia. Namun undang-undangnya nakariti to, apalagi pemerintah, tapi timon romiko Indonesia. Saleban ni wasa kita cece. Cece wasa ngidi ko mira ambela Baru-baru ini di Rusia diperingati Maulid. Diperingati Maulid di Rusia. Yero pemerintahan Rusia, yero menuru idi makadaki. Degaga selekor ternyata angka mato seleng. Napa depunga manang isinin na selenge, napa natanai. Siaga anak selek jaji ko Rusia rilalan na yataunge. Ya. Siko siaga to ya sa Muhammad. Sinin na anak selek jajiwe
Nayasa Muhammad ataukah salah satu di antara nama anak Rasulullah. Ya lemanang hadiah folder pemerintahan Rusia. Siaga senilai 10 juta dia anak jaji. Luar biasa. Batina roh pemerintahan Rusia. Dukungan na sininda na angke jaji. Cari na pawiolo ya semana ni Muhammad. Tapi itu miro menurut dalam riwayat lebih bapak tak pulang ya se Muhammad. Iya. Kede gereta Haji Amirul Amri narekon kanana jaji angkanata se di 2-3 makun orwane nadik managayasang Muhammad salase dinna abelingan na yaitu. Ya alhamdulillah. Ako sengkang na ambok masa sana nasili ni Muhammad masa. Ya. Apa lu taruh Muhammad. Pak supaya aja nasa nama bilit tomato aku telu ka masih lesur dia mana ke Muhammad. Ambok upo mi. Ambok masa. Ito na ron nasapa to kalau mata undangan. Ya royolo ya ling. Nasili na Muhammad masa. Ya. Di Libanon pernah terjadi peringatan Maulid. Itu carana. 12 Rabiul Awal pada matimba itu ya asik. Matimba. Itu carana. Canya itu si telo peluruna telo. Pistol. Matimba. Sekalinya ada peluru nyasar. Na kene si dewe anak makun re maculi-culi kasih. Nairo anak makun re cenya seleng Nasrani. Dikabarkan kepada mamanya lari makna mite luar biasa, pendarahan luar biasa. Itiwi ke rumah sakit, dokter tidak bisa angkat tangan. Dirujuk ke rumah sakit yang ternama di Amerika. Dokter di Amerika pun juga angkat tangan. Tidak bisa menolong anak ini. Dia nulet tulung nih. Sampai lapong Indo na lapong anak goreng. Muhammad. Asam-asam ngalemu nabi. Gara-gara umatmu na peringati maulidmu, kaniro anakku korbange. Mak depunga dotoro. Ada punga dotoro. Tenaki bu, tenaki. Tenaki. Cerenero selain maka de sabaraki. Tapi kada tenaki. Maka de dotoro lebih baik. Tama nik mintai wijata. Jangan sampai kita bisa melihat yang terakhir kalinya anak tak di papa. Tama lapong emak ko lalen na kamarak na lapong anak-anak. Ya, nariku pak bicara torapengi maka dero tapa mengkaro anak mater tu datudang. Napa maka dak ma tatutu jendela ma tatutu pintu ma aja tasura mesu. Aja tasura mesu ma. Maka dah magina naseng engkai Muhammad sapu-sapu ka gangkan nadik gaga pedik kurasakan iparissa tidak ada bekas tembakan darah yang tadinya mengalir dek gaga bekas namun warna darah macelak di togaga disitulah takjub sehingga ibu ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dr. Roe 2 telu tu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini baru-baru terjadi, baru-baru 4 tahun di Libanon. Ya ramping ustazna di Libanon dalam bahasanya. Ya kita terjemahkan makro. Apa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam malahi rengimi
dek ni gaga irita kolino. Tapi pada hakikatnya angka guru tapura tafsirewi maka da tungkat tu angkana baca salawae Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ko cettari Sayyidina dek mana mari gaga Allahumma salli ala Muhammad majapunar itu napasion rongi nasa nabitta tubuh lusukku si bawa tubuh kasaraku puang Allah Ta'ala berarti nareko sion rongi tuwoy nabitta sallallahu alaihi wasallam. Nade napat tu tahu masalah ko nabita. Apalagi Bapak Ibu, nabita sallallahu alaihi wasallam nilo remitui haji tumi ke salawata. Aga nasa nabita, iye mi masaro sifato we wasibawa matu kolalan nasuruga to megewe salawatna. Jadi isilah kehidupan kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu matua di pure napau enak barakatna yaitu salawae anna wijaku alhamdulillah mita manat decing. Yen nang wijaku macam manang makyampe macam apakyade makanja agamana malah ada yang habis Al-Quran. Yeah. Akada aga tagokang aga karesota apa temapa ko bawat tu wijata. Yeah. Anu koso na weriki puang Allah Ta'ala aga talisekang wijata sehingga makanja mana wijata nengi. Naseng wala meto sarah tungkat melona mandre wijaku iya tempu iya upat tungke kisalawa tungkat utempu na wijaku nati angkarilalan natiku puang tapancajinga kak kasi ampe kedo na wijaku makampe pada surona Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca ni tempu wijaku napa pada mopi taruh ni nak walatoni pak kasiwiang namun itu seni tempu nak taruh ni ku tempu kina nasaba meloi patung ke kisalawa setiap suap kepada mulutnya lapongana. Iya. Memang tu makareso bu. Iya, tapi loki minta wijata matu dek na pada tu nareko wijana mi tahu. Aku anuretami sapotami anritami balibolatami apalagi ketolenge manyak penampang keruntu tapi nareko wijata namode nania asal pegau ni deceng yang penting puranya kika menurut pataro guru taro yang penting purani takika na pegau na dece wijata tuoki lolongan menik bagian lebih pamatu nareko mate ki mengalir pahalanya. Yeah. Jadi tersempakkan ngeroh akareso ki untuk wijata. Halaman kede guruta. Tale sare ro terutama ibu-ibu. Apa ini tu lebih merepela de ke wijata. Ajalalo nayolo ki matinro ibanding wijata. Aja nayolo ki matinro ibanding wijata. Yang kedua, aja to nayolo wijata paseding ibanding idi. Tausahakan namo mga cakaruduta matinro pimatu wijata napaki matinro to idi yolo pasading napa wijata ko matinro ni wijata terutama yang kecil-kecil ya kelas 6 ke bawah depe ni ko si depe na tacapu-capu ni ulunna natabacanga salawa we katallu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala natapa marilla doa kiri puang Allah Ta'ala. Allahumma faqihhu fiddin. Apa anak ta orwane. Ko anak ta makunrai Allahumma faqihha fiddin. Ya. Wa allimha tahwili. Na inapa ta sepunga saratna. Maka simada ini nareko siseng tapi malebihi nareko katalu tulang.
puang tapapahang kasih wijakku puang dari agama ta. Puang tapi akampe puang wijakku ampe pada ampe na Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasal dini jo kasih ke wijata tapako si royolo napa tatadu. Ahma tonina melo ni subuh. Apa se dito akacuer ke Nabi itu Bapak Ibu yolo na lalo subuh tapasading. Yolo na subuh toto. Apa Nabi ta menurut riwayat si setepe bawa moto subuh mani. Rata-rata yolo na subuh. Diselidiki ahli kesehatan ternyata menyehatkan jasmani nariko yolona subuh to moto. Aja na subuh pak. Agak sa subuh maka dani pak bange. Allahu Akbar. Falai kena tarina salatu hirmenanam. Subuh lada ni itu. Tahu sahakang yolona. Onco pi komala ki wejene na napa ki yolo mas sempaja tahajud. Ya. Siagi rule kede ni rula ruana monen na. Aja mata pala biwi pole ko ibadana nabita aya semacoy. Ya sanga macoy imonrin na nabita aja na yolona. Maka dia cakap apa to sinrape macio. Macio. Imonrin na yonroy nabita aja na yolona. Apa purang ke Romelo monro yolona nabita. Ni te nabita mas sempajang. Ya. Engka guru ta biasa caritakan kada madari enna jana tu mas sempajang nabita kawan ni. Allah ale nama pamule pura mas sempaja isa mas sempaja sunnah ni mataru-taru. Iya mana na pape sawi pura man mas sempaja subuh. Ganna talumpan ni ilapor ko sahabae. Alapor suruh Allah Ta'ala keros sahabae. Nacioki aga. Nacioki. Ya. Nacioki. Maka memang asal pura ni mas sempaja isa. Mas nakan rusuh ni mas sempaja sunnah mataru-taru. Jadi oleh ke Nabi maka dia sahabat yeroidi mas sempaja matoki matinro matoki. Ya, maksudnya dena kada matengah mas sempaja natinro. Ya, engka mato na lenga apun-apunana matana untuk beristirahat. Nita Nabi ta mau puasa sene kamisi. Talung ngasopat tengah na ulange. Apa le na puasangi sulang. Rabiul Awal mau puasa mataru-taru. Tama Rabiul Sani mau puasa sih. Tama si Jumadil mau puasa sih. Talung bulan itu todo mau puasa. Dilapor kepada Rasulullah. Akade Nabi ta maga ki ta puasa mana soso. Yeroidi mau puasa matoki buka matoki. Betul ada engka matoso yang rema puasa, engka to aso de nyon rema puasa. Jadi sama nama kada Nabi ta aja muaji muliwang nga. Apa kemuliwang itu Nabi? Ikiliwang Nabi ta puasa gitu. Iya. Engka dua tawiwe. Yerose dewe guru. Ito si rose di buta urufu. Wewa si bawa joka. Ternyata iwe guru ewe tak dampang kacanya guru kewasangnya. Emerwe si bawa. Iwe guru ewe iye naroti pusa. Ito si buta urufu ede na pusa. Amagit na pusa tiolota na lomonroy. Apa abiasan na titinro si kena guruna. Jadi dia na melo imonrita nonroy tilolo yolo. Ako din na nirule goray leko ni atau lesu di leko. Apo kasi buta rupo nasang. Yan na tunasan na din nung pusa iya nasaba ti maceme toma kuidi. Jadi mapa ko nito bawang. Ako dito melo pusa ko akhira acini ko nabita. Magi na nabita ya ceri nasaba nabita tau pole suruga. Tau nita suruga. Nita lalangin lo suruga, na tolo-tolo suruga. Jadi kalau kilo suruga, yero taciri mitengi lalangin. Ya kaman ang kapahalay tama ko kampo tatapa tapodang yolo. Tita mo gaje suruga idi. Apa yelo ka salo suruga. Ako de pati te suruga idi tulo wache ko idi. Na saniga na mite suruga, Nabi Muhammad. Tempo na mamiraja.
Ipaceleng iko suruga. Ya sange celeng berarti. Nita nih. Napa? Napodan ni kelalang he. Yero no lewe na bitta. Se di bawah lalan nasuruan na bitta dek na pegawi. Jadi si di tu bawah lalan nasuruan na bitta ifego na dek na pegawi alena. Aga yero. Ya alai pacapura werekada la ilaha illallah. Tapi nabi tak de na pawi pacapura werekadana yero. Magi na de na pawi nabi tak. Maka de andre gurutta mapak kada de na pawi nabi tak na sabako la ilaha illallah na po nabi tak untuk alenami. Ya. Yang kedua, aga topi na lupaw na bitta na manasan ito sa suruga. Tapi na selewi na bitta, ummati. Tapi kong katong madang, talo pak guri aja na rota podang makada. Pawi ummati aja na rota podang. Harus la ilaha illallah. Lalu suruga rero. Apa itu dia senge? Mengucapkan akhir kata la ilaha illallah usaha. Tempo na angka ibu-ibu malaporo ko na bitta. Esuro na Allah ta'ala. Kami ro sahabat tay. Laki na nasan. Sakaratul maut ni. Tawang kada na bitta Bilal. Apari-pariki masija. Lota zero kasi. Ang kada Bilal aga na ipegaw na rekoto letu. Tuntun dia supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi usaha. Engka gerusahana nareko dia pato madang. Akada siguro ta itaromi menni mega baca la ilaha illallah. Nasaba mate itu tahu ko biasan. Nareko titawa biasa le tak baca la ilaha illallah. Ya, tuda joka kita baca la ilaha illallah. Insyaallah telau ni bawang ipuang. Pacapur ka kasih matu rekadaku la ilaha illallah. Abiasata itu. Degaga tuntuk kita baca la ilaha illallah. Magi abiasata sini na malabiki yang kere masih ripong Allah Ta'ala. Aga pilaleng. Nola nabita. Membaca ayatul kursi tungke purata mas sempajang. Jalalo talai. Ya aja talai. Ya pale ko dia na baca pu imang idi to na baca. Canya tu bida. Jadi akada de wad di garoya ubaca ayatul kursi na de na baca pu imang. Wad ding. Iya. Yemi kena reko dena kunnu pu imang na melo ki di kunnu imonri dena cocok. Asa urate matu. Apa ero tak mega roa. Aka biasana kunnu ko kampung na lota nama facing eta na Mekah apa metet tama sampajan eta na urate matu. Ya urate deja. Tapi pura ni mabersal lepui ma lo kana lo kiri. Nang ka baca-baca ta, dia na baca puy ayatul kursi, apa ang katoi kampo kuasang itagur ke pengurus masigi embo. Aja pari-pari lada baca mo ayatul kursi yolo. Luar biasa itu baca ayatul kursi. Aga nasa nabita nigi to tunggu-tungguangi tungka purana masampajan 5 waktu na baca ayatul kursi. Majapunar itu dek nagagawa dihalang-halangi tama suruga. Titar dia gawa dihalangi wi. Masalah ramparang dia nawa dinahalangi ki. Masalah pangkat dia nawa dinahalangi ki. Wija-wija dia nawa dihalangi ki. Yang jelas amatingi man dibawa itajeng. Carane tapa mati ki. Tama ni suruga. Tacata ni asata. Tapi itunggu-tungguan apa angkato magaribi mina subuh. Isa de, loro de, asara de, wi papa. Kami ria kampo lewasan, dega kami. Apa kue na jinna ni safari ayatul kursi. Aga pilalat tama suruga. Itaroi mega salawat tak ko nabita. Di takale wengerang salawat di
Nelorang guru tero ya pamanarang ero ada nabi yewe. Kita kembali Rasulullah mapamule jaji letu mate denang kena bele. Neloraki masalawa tak be kalimaratu lalanna sesosi wenewe. Maaf urampe ye. Mahagi na ti urampe sini na to malabiki ye mana ro sapa na to masapa-sapa dalle. Mabalo ki dangkaki mancaji pegawai ki iya mapiaramano ki dan sebagainya ye mana risapa pekogi kasih caranang kayak ketu-ketuong angka siyak ketu-ketuongi ye si wija-wijata kasih saparang he pekogi caranang kana mana-mana sampai luar biasa na tomato itu samana lo metoni patung kebole wijana na pamate pitu pulo ni to ngurut tamay tapas samo penasa ko pagasi wijako de kabolana nape 20 bolang telupi. Nareko ramparang Bapak Ibu, ya pamanareng tadang pengka Nabi sallallahu alaihi wasallam dek metona lo mapamanara waramparang. Kita nih Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud di Madinah pure menawarkan diri ko Nabi ta melo mancaji ulaweng. Ya. Melo mancaji ulaweng. Maka dia Nabi ta aja na mancaji ulaweng. Onro papo jinna ro Jabal Uhud melo mancaji ulaweng. Aja na mancaji ulaweng. Na pikiri ki Nabi ta nareko bulu mancaji ulaweng na to madidemi bage-bage capu ni aga na runtut tawe ko lalabata. Aga na runtut tawe ko pinra. Jadi canya waramparang. Yana na pamanara sahabatku yana tamana man shalla alayya hamsa mi'a marratin lam yaftakir salawaki we kalimaratu makoling tungke eso kodena ganna kosoy tatambe konni wi ya sonni lam yaftakir abada de natu takasiasi mananungan ya lo ni me baraka na mulita tatarima ni Bapak Ibu salawa ke kalimaratu aja tamasiri ti tasbih ya aja tamasiri ti tasbih bangka to lele itu tasbih pakai na Buddha Hindu e garo ya namo itu otoe we pakai na to Buddha Hindu cuma nabita ajak ni papadai Buddha we kalle to bacana idi salawa bacata irul lega bila 500 na 5 jari-jari tae 10 mi bawang ketapang kasih jama-jama jangan lupa isi pakai kita tasbih ke 500 angka si wijata matu tapodang wijata enak cede bawa tu gajiku na si dimi juta setengah nak gajiku sulang tapi alhamdulillah nak detu ka kindra-kindran detu ka gawat di mana nak salawan ni bawa nak insyaallah dek nimpuriki sila surta apa idi lolongan riale mak bata tau si wijata podangi mani tutta enak yaitu muhubenewe detu ka gawat di mana nak tapi engkau pamanarang alena lolongan ni yana rito salawa manituku wala ki anak as-salawat toki we kalimaratu sesusiwan ni insyaallah idi lolongan reale sange papedalle nabi tadi nang kena beli hadirin yang dimuliakan oleh Allah cuma saja kamma salawa ipajaji nade ni pasilener go perluwe dena sempaja dena puasa betuan na ada yero sunna na nabita tapak diolo matu yolo na perluange puang Allah Ta'ala ya. Mak bosampo sama salawa nah itu menutup aurat wajib hukumnya ya. Salawa sunnah mak bosamposan tutup dulu aurat ya malah Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mak matu ye tudat tak tau sahakan kong kamawa lala mangolo ki ko kabay angolo ko kisa ke kabay we
Apalagi di kanjak nama koke ngondro reka baik. Di na padang nari koko ni Mekah. Isapa ti garu tujuh na kabai we. Ya sama tu lewe si lempu kabai padahal si romobi pale. Apa yang ditetei ore kabai we. Mandre ki angolo ki ko kabai we. Mak bicara-bicara ki angolo ki kabai we. Dan sebagainya. Malah lewu ki angolo ki ko kabai we. Titer lewu ni nelo remobi na bitta mangolo ko kabai we. Kade guruta nigi ti mangolo ko kabai we. Majapuna engkana tu seddi jawaban matu malemak na jawab tes na malaikat mungkar nakir ko laleku buruk. Ko maka dani mangkib latu kan kecil mi bangsa itu nanti mangolo kasa ko kabai we. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Tafoji nabita. Kemudian ya ciri ni nabita. Mingero tagali ni. Salah satu madu wawutoye wapaletu kange. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat mapamule bicu letuk mate denang kana macai. Jadi sini na pace cerenge taroba ni mapamule benewe. Nabi ta mapamule bicu denang kana macai. Letuk mate nabi ta denang kana macai. Padahal ifu cai ini je iro nareko engke kapere etaleki widori olona babange tapi dia nama cai nabita. Ifu cai ini je iro tempona ro kasi engke amorewe galinga ki galempong napale nama tonala name isuru masahada melok mi yolo tapi menri cai ifu cai ini kemakar kana morega to je de nabita ne nang kana macai. Tamana nih bapak ibu aja tempat ceceran. Guru almarhum Kiai Haji Muhammad Dawu dalam usia 102 tahun dikunjungi oleh guru Kiai Haji Harisa, maka di guru Kiai Haji Harisa tapodaka sikiri pun kada sikiri aga desa dinang kawang kalinga ki maka dama semangi guru tak. Apalagi malasa mapamula kak bicu puta pak guru letu mako kewe seratu ni do to murta denang kawin kalinga karebe malasa kipo aga sikiri aga baca lagi pada bu aja nana baca mega tuli apa lah gau ke bawah nadi gau kan aka de guru tala tak gedap aja macai mah tengeran itu di dena malah tapi aja mata sapai dena malasa apa Firauna dena kana malasa malah Nabi Ibrahim tinelo malasa we jadi demi kalau mel malasa tapi si ditolaleng ngero Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tomana nama semeng ya tomana romelona sal lepesat tubuh alu susi bawa tubuh kasara ternyata di pelik nang kana macai. Angka dokter pura selidikiwi maka datasi saja tomacai itu 2 meter saraf petu. Teng rame meni. Jadi ke sosoni macai. Nah petu ini tidak bisa berfungsi secara normal. Ini kalau sambung nih, nelalangi monro. Bagi bu, tosi janji nadi, Pak, aja ke macai di. Apalagi kau nata jalalo gagam maceri wijana. Jika maceri wijana. Apa ia natu matu wijata diharapkan mendoakan kita terutama kode nanaule marelo doe jariwe. Apalagi engkau nikola leku buruk. Natapati nakiringa kipak doangan. Magi na saya lade makna pak denang kena ceri ke makna. Na saya lade bapak na pak denang kena ceri ke bapak na. Maka de guru tak komelo ki maceri wijata aja lalo nedi maceri gurunna tasuro maceri bali bolata tasuro maceri wijata kololada ni maceri maja ampe na tita wijata aja lalo nedi apa ridallah fi ridal walidain kelo ki mite maga rupu ngalatala ko wijata maga ki ko wijata ko malam menyama ki ko wijata menyamatutu pu ngalatala tapi ke maranaka ki ko wijata macei ki ko wijata makototu pu ngalatala. Jadi cocok lada tuh tomat tadi. Tak senang ke guru na. Pak, tetulung mana kasih ketu wijako.
Timah HP bawa ko boleh. Idi na macairi. Aja nih di macairi jata. Apalagi na reku guru na metto je. Si cocok metto ero na guru na. Yato na guru na podangi. Na mo age podangi ketemu tuana tatay nasa guruku maka dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yak keciri ibadahnya. Di ibadahnya. Loki metacede ya guri ibadana Nabi ta. Maka carana Nabi ta mas sempajang. Ya. Cara-carana apa angkato mas sempaja salakedo nape tatona salakedo memen ni. Ya. Angkani pasalena. Ya, angkani ya luar biasa. Sujudna Nabi ta maka sujudna. Ya, pura ni rita ibadana Nabi ta sempajana irita si puasana Nabi ta maka carana mau puasa. Pura si rita maka tempona Nabi ta mengaji ibadana. Yang mana naruh ciri mengikuti Rasulullah secara kafah di samping belajar. Agar nasa Nabi tak koma guru mokki. Tak guru misi dewe jama-jamang. Napa tafegau luar biasa itu apalan na wereki puang Allah Ta'ala. Ya, rakaataini min alimin. Khairung. Duan rakami na fegot tomak guru ewe. Nisetongan niru ibadah ewe. Khairung lebih kesimo fi bandingi. Sabeina rakaatang. 70 ni rakana na pegau gairi alimeng mace bawa menadenang kana guru. Jadi lewat maulid ini tentu kita mau belajar. Mak guru kita cede diterapkan selama tu leme pegau pada na pegau kange nabi tapak pero. Ya, kadang teman-teman tanasa angkato je matok-katok kami agajena. Magamaro sampajana kadaka sama sampajana cuma makuram ya palana. Ya, na palami titimba mata sori mondri. Yero ya gangka kulengi si seki mapegau mege runtu. Aja kada ang penting mas sampajak kak. Angka pura ro capura yero sahaba apa deto tu napa dito makadara. Makalala dun sa dia pak denang kawita tau ko rapa mapakro. Emang kemasam paja Allahu Akbar. Tina pakanjaki ewe. Salve nahi. Jadi sisa na leso hotel kada kai. Ti opak kemasam paja macawe. Sana waceri mondre ladena. Jadi angka tu palet to mapegau nasaba atau pesangan na. Ya, deto nawat ditu maka dah makon yewe sedangkan ye pego yewe demi patu kasih narate. Jadi kita belajar insya Allah apalan nak guru ta ilolo ngepak disengenge fada tu 1:35 akaresona atau timak guru yewe ibanding itau de enak guru. Sini na to malabiki makoni roh kira-kira kurang pengeki memuari beripuang Allah Ta'ala napak berakat depu-depu ngeta mapoji kita ngetong ngeri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu Nabi luar biasa papoji nakoidi memuari bereh angka ki pada makyampe ampe Nabi Muhammad angka ki pada mak berekada werekada pada werekada Nabi sallallahu alaihi wasallam na wedding itu si wolompolo si bawa Nabi ta kirilalenna surga pamasena hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah guru tapa al-mukarram meladuang ki nasaba lebih mak barakah iko guru ta meladuang al barakatu fissah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.